አንድ ጥያቄ እኔ ነኝ ያለ አሁን ሂዶ መስጊድ ላይ እየጨፈረ ያለ ይምጣና ትክክለኛው ሁሉም ዑለማዎች ሙአሪኾች ይስማሙበትን የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ 23 አያታቸው ስም ሙሉ በቃሉ ይንገረኝ። مرحبا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نيزار بن معد بن عدنان وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وأما أمه ودناتهم لقباله آمينة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب فتجتمع أمه مع والدي في جدي الخامس وكلاب ይሄኛውን እንግዲህ መሸይኾቻችን በልጅነታችን ነው ይሄን ሐሳብ እንትን ያሉን ሌሎችም ልጆቻቸውንም ከዳሊካ ሚስቶቻቸውንም የመሳሰሉት ነገራቶችን በልጅነታችን ነው መሸይኾቻችን አላህ ጀዛቸውን አላህ ይክፈላቸው ያሳፈዙን ማለት ነው። ይሄ እንትም እንግዲህ የዕልም ደረጃ እንደሚታይበት ነገር ወንድ የሆነ ያልክ እንትን የሚባል ነገር አይደለም።